Wagwan, 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 bless the people out there. Mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi. What's popping on, ladies and gentlemen? Good morning, good afternoon, good evening, kitokana na mahali ambapo unatufuata ukiwepo. Nange kukimara kumva rino jwi ukabona ino sanamu direct mu kimumenya babiri nyuma. Banyita Jefferson Badgek the horse canke bakanyita Gagus kabikwiye. Inyuma yayo, inyuma ya Chachuma, nite N G M dukore murabizi murabimenyereye turaza nga tukababwira ibya biriko biravugwa muri BMI I mean Burundian Music Industry tukababwira ibya biriko biravugwa ku baririmbyi bacu ku ndirimbo ziba zagiye zisohoka ku makuru bikaravugwa atandukanye muri BMI. Of course uno munsi roshaka kwibaza ngo bigiye kugenda gute naguteguriye iki uno munsi nongiye kuguzanira umutumire umuririmbyi ubona yuko nawe nyene ari mu bariko barazamuka neza tugiye kwa tuganira nawe maze mushobore kumenya byinshi kuri we ndaguhaye ikaze welcome. Yes, muko rero mubibona abakunzi ba Kiwacu magazine kiganira Kiwacu Music ni kumwe n'umusore ngaha anyameze neza umusore ubona yuko ari muremure andusha uburebure nanje biga ndinze mbona umuntu andusha uburebure umuntu abari muremure sana guys. So tugiye kwa tuganira nawe unkundire ndakwakire Mr Baddest. Ya gute man. Ameze neza musaza. Ego na mahoro. Uno munsi uwo kubaza canke abariko baradukurikirana kuri Kiwacu magazine Baddest need. Yeah, Baddest ni muririmbyi. Baddest ni muririmbyi aimba R&B. Jenda aimba R&B kabisa. Baddest yavukiye mu Bwiza. Baddest Total imvukiye yo mu muji nyene. Ni Baddest ubona yuko yavukiye mu Bwiza. Ndashaka kumbarira Baddest umwaka wa 2024 wagenze gute kuri wewe? Yeah, nje ndashima kweli. For really, I thank God. 2024 yari umwaka mwiza kuri njewe. Biba ni bikobwa, nakoze ibikobwa byinshi, biba nibyo ndiko ndagendamo, navuye mu biye, ndaja mu bindi. Really thank God kweli. Ndafite ama projet menshi mugabo ko ndashima Imana ko byose yagenze neza. Imana ishimwe vraiment. Yeah. Okay. Baddest yisanze mu muziki gute rero? Yeah. Yitokeaje kuona Yale muziki yale kama kitu ni kama passion kuri nje ni passion urumva muziki nje naere muri eglise nilikuwa naimba mu eglise hapo Barbara Tisa tukwa tunaimba hicho ya makorale alafu likora kama inafika muda mimi mwenyewe kwanza kuangalia kama naweza nikajaribu urumva niyo mambo leo chatu create group dufisaka group k'abagenzi nyene au muisite tukaimba pamoja tukafanya kazi yani kajikuta kama muziki tu bado iko kwenye yari mu maraso urumva nikasema acha niendelee na kazi mpaka gisi nikaona acha basi nijitolee nianze fanya ni Baddest umva yuko yaje ava mu isengero umva waradeserse watorotse mu isengero right? Oya no watorotse mu isengero watorotse muri eglise kubera iki dukunda kubona abaririmbyi dora tubona bava mu ma eglise y'abasengeramo gusanga bagiye gukora kahesoro kubera iki why biva urumva ko iyo uriko rakora ukifata n'umuga nyene ushaguma mu isengero kandi na kimwe bariko ragwana mera uriko urinjiza ukivona tukavuga ati none ko Imana mfise ndashaka gisangiza nabandi hanyuma nabandi uko ndunguka kintu amahera arinjira urumva ibintu ngivyo. Yes, niyo mpamvu wewe uravugutse rero jewe ubunye ndiko ndakora umuziki nk'umuntu akeneye kuwukora nk'akazi kugira ngo bizoshobore kuba binyinjiriza uri kubigenza gute canke nizihe gahunda ufise canke nizihe plans ufise uvuga uti jewe izinye plans ninazikorera ku muziki wanje uzongaburira? Yeah, plan nyingi babu, plan nyingi. Wajua kitu kyote kinatokea kusupport. Support. Plan kwanza kubwa unaona likuwazia kama mambo hii unaona kutoa muziki mwingi, muziki mzuri. Yuko raririmba abantu bumviza indirimbo yabo bakavuga ati umuntu kwera arashoboye. Urumva tunatengeneza ngoma nzuri tuone kama tutafikia watu wengi zaidi. Yani ndio sema kitu kikubwa tu, good melody, good lyrics, good music. Basi ndio kitu kikubwa mbana sana. Hari ikintu ciwe nyibutsa mu minsi heze hari umwe mu baririmbyi b'abarundi nagiye mbona yandika avuga ngo
hariho difference, hari itandukaniro hagati y'umuziki mwiza. Hariho difference ya good song hamwe na hit song. Je bintu nawe ubyumva gute? It's really urumva hit song bon. Urazira abafana nibadutera abafana nibo babizana iryo bintu. Kweli umufana akisikia ngoma inapigwa sana anasema eti ndio ngoma nzuri, akisho ngoma nzuri. Kuna hit song, kuna ngoma nzuri. Ngoma nzuri ile kila mtu anaweza kaisikia kwa muda wowote. Napiko zile ngoma ile zibishegu zindi baririmba urumva. Napiko watu wanaimba muziki ambao inakuwa inanyooka, muziki inakuwa ni mtamu kabisa. Hapo inakuwa ni tofauti ya hit song na good song. Kuna watu abandi baririmba ibintu by'ibishegu, juu usikie kama ngoma itajulikana. Ila kuna mwingine anaandika message. Kuna message fulani inatoka muziki kabisa. Paka gisi hata mwenyewe ukisikia unasema kabisa muziki kabisa unatulia na bishego birimo. Ngao gusana ubutumwa. Wewe ukafika hii ngoma iko vizuri yani. None we nibiyumvira nko gukora nk'indirimbo kavuga uti je nanje reka nshiremwa ibintu bya bintu nyene abantu bakunda kubera abantu urumva nkuko babivuze abantu barakunda kumva ibintu nyene sinzi ibintu by'ibishegu nyene ukuntu nta gihora wiyumvira ukavuga uti sha nandika indirimbo irimwe ivyo bintu par rapport yo kwandika indirimbo irimwe message. Si cyane kubera mimi muziki nafaka kama passion unaona. Kuna mtu anaweza fa good song akwa hit song unaelewa. Si mpaka ushira mu bintu by'ibishegu urumva. Abaririmbyi niyo bavuga mu Giswahili umuririmbyi ni kiyo cha jamii urumva. Yuko uriko raririmba urabisa abantu benshi ugumu be influencing urumva. Rero ukitangura kuririmba ibintu by'ibishegu apona kama unaribisha jamii ndugu yako. Lakini kama unaimba muziki hata mdogo wako anakuja na anasikia muziki anasema kabisa muziki kaka aliimba vizuri hapo unakuwa unasaidia sana. Erega muziki sio mpaka utema matusi ya muziki unaimba muziki mzuri hata yani kila mtu anaweza kausikia kaelewa uliimba nini ndio muziki ambao mimi nafanya zaidi kabisa. Ule muziki ambao unaweza ukausikiliza unaketi pamoja na mamako na mzee wako yani familia inaweza ikaisikia wanasikiliza. Kuna muda mwingine kuna muda mwingine tunatizama sababu ni business unaona. Ni business unaangalia mbona ngoma ikupigwa, lakini unatafuta ile ngoma ambayo itakusaidia hata kupatia hata ugali unaona. Itakupatia hata kachai kabisa. Ndio unakuta baridi mjibenshi batangwa kurimba bya bindi nyene ibintu byashiramo ibintu nyene abantu bakuze bashone kubyumva urumva. Sasa nasema sa muziki ni kama business. Kuna mtu mwingine anasema acha nitie maneno ya hivi nione kama itapigwa na mimi nipate show na bili nipate hivi inategemea. Lakini kabisa mimi sio kama ndoto yangu kuimba kama hivyo yani. Mimi babisikia kuelimisha watu kabisa. Unatia message watu wanaelewa, watu wafikie, watu wanasema hapa okay kabisa. So tuje rero neza na neza kubikorwa byawe. Tuje kubikorwa byawe neza na neza. Indirimbo yawe ya mbere wayikoze gari? My first song yari muri 2022. Bon, carrière iyo natangiye kwita zina rya Baddest urumva. Nje nakuza abantu banita Pamba Boy, Pamba Neshe urumva. Ajiba rero iyo natangiye kwita rero Baddest igera natangiye carrière solo urumva. Navuye bya bindi y'amagroupe Totomo igera natangiye kuririmba ndi Totomo. Rero likaza kujina ilikuwa 2022 ndio ilianza na carrière solo kabisa. Ndio likaanza ngoma yangu ya kwanza. Muri studio byari bimeze gute ku munsi wa mbere? Bon, na bintu byatari ndio naona kwa nshazoea. Unaona? Kwa nshazoea kuimba mkwaya pamoja na wengine. Lakini sasa ku mic sasa ku mic unavara ile casque. Unaona yali kwani ile achaga injama kwana ivuyemo kuva 2010 15 urumva. Injama groupe kuimba na bagenzi bya ndio mwisite nyene. Icyo nabitangiye ari muri 2015 urumva. Nyuma rero cyaravuga ati none ibintu umuntu arashaka kujungikiramo nikafika na chana nao nikachukua pause alafu 2022 ndio nikaingia studio sana andika ngoma yangu sasa mimi mwenyewe kabisa. Yani mpaka sasa uko na ngoma ngapi? Mpaka sasa kabisa niko na ngoma kama sita. Zenye ziko out. Zenye ziko out ni kama 3. Ni kama 3. Afu hizo zingine zinaandikiwa ama tayari zishakuwa tayari yani muda wote ndio nikazitoa. Ndio na release moja kwa moja. Lakini calendrier. Baddest afatira kukigira ngo asohora indirimbo. Calendrier wipanze gute kugira ngo avuga ati ndashaka gusohora indirimbo inyuma y'iyindi afatira kuki? Bivani biyenyene. Urumva nje bakunana kubyeti nje njani ibi. Nikiona upepo uko hivi na mimi napanga kutoa kitu. Nikiona upepo uko fresh
na mimi najifunga sababu ni investissement ni kitu natia ndani hela kabisa. You can invest mkitu alafu unikajua pretend to get profit. Sasa kama wewe unaanza sasa kuanza muziki uko unatoa wakati hujui utategemea kupata nini. Kabisa. Biashara kama nyingine. Biashara leo nje hivi. Nasema ai kipindi kiko fresh. Acha niachie hii, acha nifanye hivi. Mambo kama hiyo. Yes, amatwa nsumira Baddest. Ugiye kurekura video muri ino ndwi nyene. Ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu le 14 ku munsi mukuru w'abakundana. Yes, ugiye gusohora video. Kandi video y'indirimbo iri already out. Yeah. Kubera iki gusohora indirimbo, gusohora amasanamu y'indirimbo iri deja out imaze iminsi hanze. Kubera iki gutiyumvira ku gusohora indirimbo nshasha avec n'amasanamu yayo mashasha. Iyo ivana team, ndi ndafite team wabagenzi nye dukorana n'abanuzi banje urumva. Waliniambia akasema kwamba wewe ana ingoma. Ngoma zinodiachia kwanza, ingoma inapendwa. Unasagisi ngoma inapendwa. Unaona kama tu kama unaachia kitu, unatengeneza kitu mwa ngoma. Na mimi nikafikiria nikasema hamna shida. Katokea mtu akapanga budget ikatoka afu tukafanya video yayo. Afu mimi nashukuru sana kwa hiyo kazi tulifanya. Kabisa. Afu ni ngoma kwanza mimi napenda. Ni ngoma ni good esa. Ni ngoma. Tugende kwanza gatoya na good esa. Kidogo kwanza. Nyaminga Kibasumba bose bashaka kuba ngaho baby kunuririmba ngala namba ukabegwa nga Miss Brune baby I like it. When you dancing I like it baby I like it. When you touching my chest baby when we kiss she like on the bed she like good ça viens donne-moi ça j'aime bien aïe bébé viens je veux ça achou bébé viens goûter ça. Yeah. Yes sir, kabisa kama kawaida. Ni Goodest. Indirimbo yitwa Goodest iri deja out, iri ni audio. Ushobora kugenda kuri YouTube. Kwanza imbuga zawe bashobora gusanga kibikorwa byawe ni zihe akakamutse vuga. Imbuga zanje zose ndakoshe izina rya Baddest. I mean BADST. Tire shirako 22. Baddest 22. Hanyuma kuri Facebook ni The Baddest utangura na THE. Kuri YouTube ni BADST tire shikirako 22. Yes, bagendere muri YouTube babanze bumvirize canke bumvirize ibikorwa byawe. Indirimbo maze kubushira hanze kuri Baddest 2022. Yeah. Baddest 22. Yes, nuko Baddest ubona uravye challenges wewe ugenda uhura nazo mu muziki wawe kugira ngo ushobore gushika ahantu hamwe. Ushobore kuva ku ntambwe imwe uje ku yindi. Challenges ubona ugenda uhura nazo nizi hoko kugira ngo izo challenges zishobore kuba zo kuvira mu nzira ushike ku yindi ntambwe. Challenge mbere ni uburyo man. Urazi kugira ngo uronge inoti nawe nyene kwera nje mu bisanzwe ndakunda gukora ibintu bimeze bien. Urumva ibintu bimeze fresh kwera. Rero dafise uburyo ayozi bikawezekana. Dafise inoti ikwiye umufuko kweri umufuko umeze bien. Aiwezi bikawezekana. Iyo ni challenge ya mukuru kweli. Niyo challenge ya mbenje no vuga kweli. Hela kabisa ya kufanya. Hela kabisa ni kitu. Video nziza uje muri studio nziza urumva. Hiyo ni kitu kia kwanza kabisa kinakuaga ni challenge ambayo inakuaga inanisumbua. Alafu ingine challenge pia ni kupata idea nayo. Idea ya muziki nayo ambayo watu watafurahia na nyingine challenge. Kabisa. Tuge waririmbyi kila siku tunapataga mambo mengi inspiration. Lakini unakutana sasa kusema uchague hii ndio unataka uingie mu studio. Na nyingine challenge baba. Kwa watu kabisa. Unajua itakuwa fresh na nyingine challenge ambayo nakutanaga nazo sana hizo. Hakiki kubwa kwanza ni hela. Vitu zarau, unaelewa? Zarau ni nyingi tu lakini hela ndio kitu kikubwa yani. So una overcome kivipi? Iyo ugize ide nyinshi, ugize nka ide nyinshi komba canke inspirations ziriko zirakuzamo. Bigenda gute kugira ngo cagura uvuga uti jewe inspiration ngiye gukorera ko niki? Aho rero nje nakubwiye ko ndafise group, ndafise team yanje, abanye dukorana abagenzi nyene, abanuzi. Yani banoza kutatu turachagua
Nasema hii idea inaweza endana pengine na story fulani ambayo uko ndani au story ilipitia. Au story ya mtu fulani alafu ukiimba hii story inaweza ikatoka poa. Ndio kutale wa jamaa afukwa ananisaidia mguita amo basi songe tutatoa wanasema let's start with this one man. Rola. Yeah. Baddest. Unomus akiwa chu magazine ni urubuga rukurikiranwa n'abantu batari bake. Tabizi. Muno munsi ushobora gusanga ari nk'umuntu avuze ati mimi nataka nijitolee upeti nimsaidie basi song moja. Ubona nk'umu producteur ari novuga ari ku mwanya uno munsi. Yeah. Muri 2025. Nk'umu producteur ari ku mwanya. Wovuga uti jewe noca ntera ngenda kuri mu producteur tugakorana igikorwa. Yo barinde. Street beat. Street beat. One producer wa Sat B. Muri Empire. Muri Empire. Hanyuma Najib the classic. Awa jamaa na wakubali kwa muda huo. Kabisa. Viva n'ibikobwa bariko rakora. Ukitizama kazi zao kabisa lazima ni respect kabisa. Awa jamaa nakubali kazi zao yani. Yani akitokea mtu size inaingia kwa street beat au Najib the classic. Street beat. Franklin. Afu video nayo. Amasanamu nayo. Onye urabizi na undi ni General. Kila mtu anataka atumike naye. Ora. Sio tu Burundi hata mukarere man. Mukarere kwa ina natafuta sana. General kabisa, General kabisa fresh. Yeah. Yes, uno munsi nkubu naho hogira uvuga ati ebana je nshaka gukore collab. Ubona umuririmbyi agezweho muri no minsi. Wavuga uti jewe direct noca ntera nidirija kuri uyu. Seki. Kibazo kigoye man. Bon. Rino G, DJ Fernando. Kabisa. Yeah. Hawa jamaa kabisa Melanin. Respect to you guys. Kabisa. Hawa jamaa lazima kabisa. Juu hawa jamaa wanaenda na muda. Juu sio kufanya collab sababu ya jina, unafaa collab sababu ya mtu mwenenda na wakati. Kabisa. Jamaa wanaenda na muda, wanaishi leo. Tena mtu mwenyewe anaweza kukusaidia kitu kwa sababu kwa mtu ambaye mnaweza mkafanya naye collab. Mkishatumaliza mkitoka studio tayari. Hapo pinakuwa kuna kitu ndio hivyo. Sasa wale wa jamaa Rino G kabisa muda wanaweza penda nitumike na Rino G. Rino G kabisa nakubali kazi zake. Na harara kumva. Yeah. Rino G kabisa nisikia my brother. I'm a fan. Yeah. Nakubali ngoma zako sana yani. Kweli. Hari nizere ko yavyumvisa kiyo chu magazine shikambari sana. Yeah, tayari. So, kuri video rero ugiye gusohora ku munsi wa gatanu ku munsi wa Saint Valentin ku munsi mukuru abakundana, abantu bitegiki. Na cyane ngira ngo abakundana nyene bitegiki. Abantu gusa bitegeye gusa biteye amashusho meza, film nziza, is a big movie. Rola, the big movie kandi songe bon. Unasikia niambia wapendana watu wawili. Afu sikia Saint Valentin. Je, mbona ko naendi song waza kumviriza uwo munsi? Kabisa. Ngoma ambayo tukumviriza gudisa. Ndio ngoma ambayo tuka kumuda wake. Kabisa. Unaona mimi sio nikapita kwa nyingine kabisa yani. By the way na Baddest uwo munsi mukuru azohimbaza nyanande nimba atari banga. Oya turayimba gusa mugabo I'm single. Yeah. I'm single, yeah. For real, I'm single. Aba artist benshi rero bakura kuvuga ngo they are singles. None byasereye bari byo. Gute uronka inspirations nka zigeze kwandika indirimbo iri touching kabisa. Ku rukundo iri touching sana. Ariko cyo usanga rero wewe rero ngo uri single. Yeah, deo sirora ngoma unozo kandika man. Wakutana ko uri mubi, uri munyishi. Urumva. Sasa ile ngoma bada kuyandika mchamuvana uwo muntu wawe, umukunzi wawe urumva. Ile ngoma kini inspiration uko nayo, utayiacha urayitoa. Sasa wakutana demo bengi bavumuriyagi ba stage wanje bageti barabacitinga. Akiba stage watu bakoko serious mu mapezi. Bakoko serious. Ndio. For example nkawe uheruka kuba serious mu rukundo ryari? It's been a long time, man. Umva no wani. Not serious. Inane kwe. Inane kabisa. Okay. Bali nikataga. Yeah.
I'm sorry. So abakundana rero bazogende bumvirize Good Esa banarabe n'amasanamu yayo. Nizere ko ari amasanamu azameze neza, azakosoye, ameze fresh kabisa. Yes, nuko mu gusozera ni kihe kintu ushobora gusaba abakunzi bawe muri rusange? N'abakunzi ba Kiwacu Magazine abariko baradukurikirana umwanya wose. Ikintu cya mbere ndashaka kubabwira ko ndabakunda kabisa. Turi kumwe bon. Kandi ndazi ko barashigikira, babandaye bashigikira kwe. Barabie kabisa, yani tuko pamoja, sisi bila wao hatuwezi tukachomoka, hatuwezi tukafika popote. Waendelee kutusupport gisi wanaifanyaga kabisa. Tena peace and love. Kiwacu Magazine, thanks sana kwa emission. Usijali. Tuko pamoja yani. Ai Yes, nuko twari kumwe neza na neza n'umusaza ngaha anye, twari kumwe n'umusore wumva yuko ari karakora music nka business mwite baddest. Ona yuko akubarira ati get ready and take position. Ku munsi wa gatanu, ku munsi mukuru w'abakundana kuri Saint Valentin, kugenekezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka turi mu 2025, agiye gushira hanze indirimbo iri deja kuri YouTube, ariko agiye kubashiraho amasanamu yayo. Nimuze mutengwe kuja kuyiraba, bamwita baddest, maze ukandika vende tucubona ivyo bikorwa byiwe ingene bizaba bimeze. Ni video y'indirimbo yise Good Esa. Very soon is being dropped, guys. So ndabakunda cyane kwa mwafashe umwanya mugakurikirana Kiwacu Music kuri no munsi. Mu nkundire ndabashimire cyane gose. My name is Jefferson Barge aka The Horse, cyangwa bakanyitaga gusa bikwiye. Behind the camera nyite N G M Dukore. Je vous aime beaucoup. Ciao ciao, hasta la vivi star. Yep. This the baddest na ai. She really like. Yo, maze, vendredi, si ma chaîne YouTube. She like. Les Good Esa, viens, donne-moi ça. J'aime bien. Aïe, bébé, viens. This the baddest na ai.